number 1, Mauro Pineda. Ja number 1, C-klassi tänase varustajakappi tulemused 6. kohale. Turnausuma Valentin Kutsana, Anna Koitsata-Kuurova, Sankis Kreedomats. Viidendal kohal turnausuma Freedot, Prinsen Kulama, Leevi Esperanza, Ühismaa. Neljandal kohal turnausuma Sergei Avantu, Karina Martševits, Anatol Kango. Nii, medalid rõivutatakse ka sellise käiva Somasov, turnausumale Harri-Aleksandru kollektor Aleksandras Voltsova, Kreedomats. Teisele kohale ja lõppmedalile turnausuma Andres Lepitsen, Taani Linda, Sankis Kreedomats. Ja number 1 teiseks võitjaks turnausuma Hendrik Miia, Neimar Kutro, Sankis Kreedomats.